Kako ti otvori bravo da djeti? Tako stigite po svaki godin. Na kraj procenta 13. Ajde. Gotovo. Ajde, penzioneri. Jeste spremni, ne stavljali bi, da ne bedete? Ajde, daj pa nam, kako skoro? Čekaj, kolega. Da bi se informacija pisa pred sati i pici defini. Dobro. Ajde. Pero. Što mogu da posveži? Ovako, nije za vas neki? Da bavam stanica. Daj naše ličko. Da, daj jedno kapče za gospodinu. Da. Nije podobno. Kako se zove? Gotovo, daj mi. Mislimo kako gato što se da. Dobro. Možemo da prodamo i tu kanala. Dobro. Možda voda malo posveži, ne? Da, kapče si. I pozadi. Pozadi vam. Ovo nećem dodok ne treba.